ngo-2020 2021 uJuly ufika ucingo khona inkosikazi ngingumshumayeli ethempelini wayo yakwaKumethi uMantuli shumayeli yebo akunengane zami la zixakekile yini izinani zithi angiyitshelele kumshumayeli ngoba zinenkinga zicela umshumayeli ukuthi ayisize kodwa akazikho la zisemlazi ngokuhlala manje ngithe azi ngoba akhona amathempeli lapha eMlazi azekho zathi cha zifuna lo mshumayeli wami baba kumshumayeli ngikunika nanku umsebenzi ke owazo ngiyacela umshumayeli wamkele bese ngithi mina yini bakhala ngani bathi bona unomntwana uzelwe unenyangana nje noma zazu 3 noma zazu 4 lo mntwana akahlukanisile ukuthi umfana noma intombazane yini indaba engaka manje mina bathi angenzeni bathi bafuna ukuba wena ozobasiza bafina lengane yabiphile na ifana nezingane zonke akanasi isitho sakhe njengoba ngithi akahlukanisile akanasi isitho sakhe sokuthi umfana noma intombazane yini ayi bese ngithi mina hayi munye umuntu okiwa kuyena uNkulunkulu wethu unyazibezulu emhleni athi hayi abanankinga lokho kuzosumshuma ngithi mina hayi asambenze emhleni wayiwe emhleni kwakulesine isonto lesibili la July ne-COVID ithephe ivale zonke izinto ufike emhleni ngenhlanhla nginganikelwe ethempelini eyokuqala isign leyo ukuthi khona uNkulunkulu into ayenzayo kwathi wasingene ngaphakathi kwangenwa ngaphakathi phambi kwesiteze esisha uma ulapha esiteze esisha ke awuboni ngale kwaso ngoba indonga nje lezi bese ayiskeleton nje kuyakhiwa kwaqhamuka inkosazana yafika inkosazana ubikwa la bikanike yonke lento abana amaNazaretha labantwana ilo mama kuphela iNazaretha njengoba ethi ingane zakhe hayi ngoba ezizala ingane ngokubuya zazi ezehlobo zakhe sase sisukuma sahamba uJuly ke wango 2021 seku July lo wayizolo 2022 izwe selivulekile ngisekhaya ke ngiyalunga ngiyebuhleni lukene ucingo sifona wena lenkosikazi futhi awu baba ungalapha ubaba hayi ngisekhaya kodwa njengoba ngisekhaya ngiyahamba ngiyebuhleni cha baba nayi indaba uyabakhumbula abantwana basemlaza ngithi yebo ngiyabakhumbula ngeke ngabakhumbuli ngoba phela uma ngabe umisiwe ngumshumayeli ubekwe phambi kwabantu noma mawugcotshe uphambi kwabantu zonke izinto zabantu abayibika kuwe uhlezi uthandaza mawungakazi uzwe lutho ukuthi lo muntu wasizakala ikanga ukuthiwa baphatheni kahle abafundisi benu ngoba bona balinda imphefumulo yenu wayesethi ke cha namhlanje ke bathi baseThekwini benzana eThekwini bathi bayafuna ukuya ebuhleni ukuyobonga kuShembe ngoba uShembe usenza isimangaliso ingane sihlukanisile amen ngahalalisa lapho ocingweni ngahalalisa ngathi izo nomkhosi yesabelo uyingcele naShembe wethu wasebuhleni manje bafuna ukuthenga la eyitolo ukuthi yini abazoyithenga efanele ukuthi kuyobonga ngayo kuShembe ngithi mina uShembe akabheki into ubheka inhliziyo ukuthi lethi ivelaphi Jeremiah usho njalo u17 usho njalo
akuthengwa ngagolide akuthengwa ngamali akuthengwa ngagolide akuthengwa ngamali akuthengwa ngagolide akuthengwa ngamali. Wema Nazareth akuthengwa ngagolide akuthengwa nangamali. Izani webampofu ishi yani izite biza izali